Nkorroki olomon le nabo Tempiris TV, osim lolosho lema. Sopo oleng olaing'urani lang Tempiris TV rasho tanakata oltipilele nabo enteipa nalaaki Nkorroki olomon enaa enabaikitia emisa olomon Tempiris TV tejoki enkarnai Emmanuel Ntakajai arashu olaiseri oisiriri. Tolomon likincho enkiroshi nibalie lomon inchere eshomo dukuya irparakuo lemurua orkilori toloontoluo lorkejuado eut ilarikok ootaparana damunoto e Janet Marani Ateyia Jumapili natulusoyie ejo nchere eshomoito ninche dukuya itasapuk siasa teina luboto olosho. Etuuta torkimojino lenkoro larikok ootaparana ina luboto olosho neas imbaa nemenare katukul nejo nchere itasapuka siasa alang enailejilej lelo parakuo. Etuuta naake torkimojino lenkoro nejo katukul peemitokini aas imbaa naijo nena nisulaki terishata enyamali. Torkulie omon oing'ua ina luboto olosho neibalie lelo parakuo lemurua orkilori nchere ekenare nelo dukuya sirkali kitok olosho woina e kaunti orkejuado aitobiraki ninche irbaribarani oota endikir ekiru lewa teina luboto olosho. Eibalie lelo parakuo nchere eisiligieki ninche nchere kitobiri ilo baribara nitu itobiri anaa enanarikino. Etuuta torkimojino lenkoro katukul sirkali kitok olosho woina e kaunti orkejuado ejo nchere etung'uaitie ninche terishata naado nenare nedamu ninche nisulaki tena rishata naiturraitie nanyorrie enye Janet Marani Ateyia. Ikilikuana sii sirkali kitok olosho peedamu ninche teina luboto olosho neyaki naake booster le network olo naake ailepunye network wenkisiayiare eramatare teina luboto olosho. Naa lelo omon oing'ua emurua orkilori toloontoluo lorkejuado oisho yiok enkidipata oonkorroki olomon tiatua Tempiris TV. Ekaji enkarnai Emmanuel Ntakajai yioloti oleng enaa olaiseri oisiriri ometabaiki enkae rishata kijo inaishi okule.